086 mthireso para para famba dor farera po pedzi ndiko dor temerio no amadi musiri chibuya ri kuisa phanda kameka mshimeshe Rodigena bana Miss P ofikarise phanda kamveredzi ndiko dor rithome apa noni not homogena dzata ndizona zona not homogena dzata na cheni secondary na fuluchera chipena secondary ndiapo na msinika grade 7 ndiko dodiva zori zodahani uri ini ni diwana ni chiko join choir ngauri samwa na mtuku una so zwine nanga zwita musini chikoloni ndikati nango gidimo fana nane nenda ndichigidima chikoloni ina nango yakha choir ndingato ambori music nali chitofuna ngamanda na kerekeni obo unaona ndichibonala ndichikoima ndichikoitori zigubo zwa kerekeni zvive zvikorugisiwa so chimwe chitu chototutuwedza ngamanda uri ndifune choir ndingauri choir ya chimbo nga chimwe cha studies zvino ndiko venga hevula zvopfiri veri kufundziwa ngestudies nendari ndishavela ngechoiring ndaona chingadita zvimwe zvitumbara ndavona uri choiring ava queen versus studies ngori ati kunyongofundziwa metse lichikofisa maravona ni musina ni chiko chavo fundziwa na musindi zvine nakokonolangazvo karumere murawo musini chikadito imba muzika wa gospel album yenu ino ni ya mdipo ndio ni album yenu yotoma musini sakwemba muzika wa gospel musini kuimba muzika wa reggae musini chidopfuluwa paka muzika wa gospel na jena ka muzika wa reggae swazo chikubva ngapi ndingari tingototuwa chote ka muzika wa gospel ndikadiva hone ngori mudzimu toyodzura chirindiwa chikinga chote azviaweriwe vula zvitu ngauri vamwe vazviita ngaofunza vamwe vazviita ngauchina zvino nezvi ndazviita nduimba ndikumbura mumwe munonofita ndani rabambi hola mthanga rachitochimbira na chiradio chingapa achivakuridza nyimbo dzavo Colbert Mukwebo nyimbo dzavo kakati kale achibva chimperekedza mbudzina achimperekedza tate dakanani yangeni rekuridza nyimbo dza Colbert Mukwebo wo let thy will be done rekatochere muredzela nyimbo dzakare vopanda vendito saga rora chiti chisizila nyimbo zvino ndezvo muzika wa reggae wofatela khanne ngangoma mara ndava ndikadidiwana uri ndizviitisa hani ngauri una mukeno unoimba ngahindira havana mukeno unoimba ngahindira zvino Nethwadzi hakuti yofana na mumwe muthu zvikwamburi chipinga chemwe cho chindidiwane chova chi 2021 ndiafunda tumojena ka muzika wa reggae ndichijena tungonda tomanda ndatingatinga ndova ndichidiva zori ndikuitani ngauri ndova ndoita research na uri okay uri ndisafana na mugede nditoita 1 2 3 uri music wangu safana na mugede nditoita 1 2 3 uri instrument chenda kuchiriza chisafana cha mugede nditoita 1 2 3 ndiyezvo zvenda jena zvabona nazvo chingandi kupressure nombaga bathu ndonga vodokotera Colbert Mukwebo ndipapi bamwe bathu vane vane tutuwedza richira pressa muzika wa reggae kakati murida Shafla Saragimana Humran Ramagweja futhi ava Ramagweja I think vatova apa tsinsina ndikwamburi ndine muthu wena thomo uri ndichijena apa ndine muthu thomo tumfonela kha vathu vanodiva leya uri ndikale vaka music wa reggae vankokodza vanzendedza patsini vari ndikuti uri azidivi uri hapa utoitiswani vantsiudza pala na pala uri zviitiswani and then vasintele kuchiva ndibone vantanganyisa na vodokotela Colbert Mukwebo ndibone vantanganyisa na kakati murida ndibone vantanganyisa na Shaflas ndikamba vomurenda magweja fumiraru minute ndivaka wari yabo malo azvienzeri uwanala une vangatowana muthu unotori dani khanne ndinifundedze uri hezvo zvichimbiriswa hani nga nthani yam ngamandesa uri chikodoberesa muthu ane vuri ndikala khainde wechumo ndina zvimwe nyana ngapa mveredzi ndina mungu nenda kudhuruni utecherese okay ende mungu unodzira woluga ngange Zezurori ndeda mungo basongo wangu rioneka Twitter @parapara FM kana bashimisa Facebook ndi parapara FM renano misi yote ndito mindira bere singange zono rugangapo sumbedza zvo satuluga pedzi ndina mumwe mungu wena ndikudhurunu techeresa ainga pedi nombeka misumo risatu yakaula mungo uri nikono utecheresa nganthani uri ndibona ngari ndizwa ndeme uri riambe ngabathu bonotonga bohumbula ni Ramagweja ningari mini nganthani ya uri ndikopfa ndichikusumbedza zori boni tusanga manda Ramagweja araba chikotecheresa ngashino shimika ndava ndichingazutamai mbilu ni baba nayo isongoto dakhanne pedzi ngori una vanji vane vakudimba vane vamwe vakubalelwa vakugoba babelo swika vanga yamwe petu mara ndova ndichingatamori hela mbilu nenda idivori vanayo
kha vha ise phanḓa na uri na music wavho ngori ndi muimbi and na music wavho ndi wavhuḓi u dzula u tamba radio tshifhinga tshoṱhe na uri vha songo nyama kha vha dzule vha tshi isa phanḓa ngori nṋe ro sedza vhone ngauri hafha ḽa hone vha vha hone ndi a zwi ḓivha uri naho nda to itisa hani ndi nga si swike zwino mara ndi ḓo uri ndi swike nga nṱhani ya uri vhono vha na albamu nnzhi nga maanḓa vhono vha na nyimbo nnzhi nga maanḓa so ndi tama uri ngavhe vha tshi dzula vho to fara nga u to rala na muṅwe naho anga vha khamusi a vha tshi musedza a vha sa ilani na nṋe kana a sa fani na nṋe kana a sa iti zwo no nga zwanga vha ḓi mu kuvhatedzaho vha mu fhe maanḓa na kha rijuri kha ise phanḓa. Shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe nga maanḓesa ri tshi lavhelesa vhaimbi ri wana hu na tshifhinga tshine khamusi muzika wavha u si tsha tou vha shumela wa wana u sa ḓivhi zwa uri khamusi zwithu zwavho zwo dzulisa hani wa wana khamusi na vhutshilo havho vhu sa tsha fana na ha kale nga nṱhani uri a vha tshena na zwiḽiwa kana vha khou balelwa u tshila vha tshi ya phanḓa. Ini zwa zwino ni vha ni Soweto Pinville ni vha ni tshi khou ita nṋe ndi ya vuwa ndi tshi shuma nga matsheloni ndi shuma kha iṅwe khamphani no pfi TD Mudawu wa tennis ndi hangeni ndo thoma ndi messenger ndi murumiwa sikuvuwa nda rumiwa nda ita mabambiri nda apply dzi date court zwo tonga raro and zwa zwino nga uri ndi hanefha ḽa vha abo muthu no fuwo Mudawu mune wa feme ba ndikumbula vha tshi nṱuṱuwedza kha ndi tshikoloni vha ḓi to mphana tshelede yo to thoma uri yani tshikoloni ni ite paralegal nda ita paralegal nda phasa nda fhedza ndi tshi phasa nda fhedza vha ri hani nga si tsha vha murumiwa lini antsha messenger inivo zwine zwa nitea vho ndi hezwi zwino nṋe hafhaḽa mushumoni ndi vha ndi khou dila na zwithu zwinzhi ndi khou thusana na dzi lawyer dzine dza vha hone ndi tshi khou ita dzi bili dza musi dzi case dzo fhelaho so ndi to vuwa ndi tshi bva nga ḓuvha na ḓuvha ndi tsha mushumoni nga matsheloni. U imba na kona u imba mafhelo a vhege u imba ndi imba nga mafhelo a vhege mara ngauri vhasa wanga vha pfesesa music miṅwe tshifhinga ndi a vhaombela nda ri funa mushumo nga ḽavhuraru vha nsedza vha ri okay uruka vha mpha ḓuvha nda ṱuwa nda phefuma ndi anda phefuma nga vhuma ḽavhuraru maḽavhuna mini vha ya ntendela uri ndi ye afho fhethu ndi ye ndi shume. Ula mungo wono luga khoyo muleze wanu khoyo ni ndatisa ḓivha nda sa tendi uri ndi nga muḓowela ndi muthu wa amba nga maanḓa wenda ndi ku ita phosho munna a vula mulomo u vha a khou amba point fhedzi a si muthu ane a nga sokou vula mulomo kana a khou sema muthu kana a khou amba mafhungo a sina phanḓa na murahu tsho itisa uri munna ndi muḓowele ndi tsha uri musi ndi tshi nga ndi khou thoma u bva nnḓa nḓila ha thi zwo thoma zwo khona kana zwo ima kana zwo ita zwiṅwe u ḓo ita straight a ri Nethwadzi ni phanḓa vhathu zwine na khou zwi ita zwo khakhea homuna a thi ḓivhi ndi na khonani nnzhi mara homuna ndi nga amba uri u number 1 kha khonani dzanga ndo ṱangana nae gerekeni o vha sa dzheni kereke ya uri nṋe nda mu vhidza nda ri kha ri tou rimba khwairi a tshi vho fhumula nda sa kholo uri wa kona u amba nṋe ndi taka ndi ra tshedana nda sa kholo uri homuna areti vhunzhi ha dzikhonani fhano kha ḽa Afrika Tshipembe none noti kha ḽa Afrika Tshipembe fhedzi riṋe sa vhaswa zwavhuḓi wa nga amba nga khonani vhunzhi vha nga amba uri ndi uri hoyu ndi ene o dzhenisaho kha zwithu zwo no tonga zwa dzidzivhadzi kana zwa mahalo yanga o fhambana zwine zwine riṋe sa vhaswa ra ita zwone. Ini u vha khonani yaṋu na uyu Thakhani zwo ni vhuyedza nga nḓila ḓe? Zwo ntsireledza luṅwe na zwine vha kumbula ndi tshi hafha ndi tshi kha ḓi thongo to nakani mara ndi khou ḓi hezwi vha kumbula ndi khou penya ndi sa ngi muthu muhulwane ndi nga nṱhani hola munna the way a vha tsini na nṋe ngayo zwo ntsireledza ngayo a thi ḓivhi mara
ndi ene na ḓivha zwithu zwoṱhe zwe nda vha ndi khou zwita zwa bede ngori ndi ene o dovha a zwi kaidza uri a zwi itiwe arali vha khou nyanga u nḓivha vha mphedza vha ya kha hola muna mpheṱa ndi nga vha muthu o fhelaho but ho muna o ntsireledza o nthusa nga maanḓa uri na ḓuvha na ḽithihi ndi songo vhuya nda bva nnḓa nḓila ndi dzule ndi muthu ono ṱhonifha ndi muthu ono sedzea sa muthu ane a vha right kha vhaṅwe vhathu. Rodigena kha Phalaphala FM ya koperasi kha show ya Afrika Tshipembe na musi Rodigena na Rofhiwa Nethwadzi zwine zwa ambura na vhone mthetshelesi wa Phalaphala FM zwone skala dari ku dzhia thingo dzavho kha 0860002503 kana barumele miledza yabo kha Facebook kana kha Twitter vha posta tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha khou ḓo vhudzisa hafa zwa zwino a uno hana a uno pfi ha thi pindulezi u ḓo fhindula tshiṅwe na tshiṅwe ati ni a vhona Rofhiwa nga ḓi vhona vhaṅwe vhane vha khou ḓinisedza vha fa zwino ndo vhona muthu ane kha msinda nga tshilisana naye ri a fanela u lavhelesana ḽene lori u hone na muthu ane a khou tshila naye ro thoma ra fhira ngafha. Basi ḓivha mthetshelesi wa Phalaphala FM uri zwithu hezwi zwa thekhiniki tshiṅwe tshifhinga ri khou ṱoḓa u pfuka ngafha noni zwa sa tende uri ri pfuke hone fhedzi kha ri dovha hafhu ri lingedze u pfuka ngafha. Hai, mthetshelesi wa Phalaphala FM kha ri ise phanḓa na mbekanyamushumo yashu ri ḓo ya ra awela ra nwa maḓi zwino sikale kha musi kha ri ise phanḓa kha mafhungo a muzika musi ni tshi ṅwala hu na vhane vha ri riṋe ri tshi ṅwala ri tou lora vhaṅwe vha ri vha ri khou ṅwala zwithu zwine zwa khou itea kha kutshilo kwashu kwa ḓuvha na ḓuvha vhaṅwe vha ri hai ndi tou ṅwaleliwa inwi zwi tshi ḓa kha mafhungo o ṅwala ni tou zwi itisa zwi a bva kha uri nga hetsho tshifhinga ndi gai thi tou bva ndo ṅwala luimbo ndi tsha studio ndi sokusuka ninge studio ho muno no figure beats muthu ndi muhammad sado muhangwa ngo nda muhangwa hoyu ndi ḓo ndo khakhesa ho muno no figure beats u to ndinga a vhona zuri ndi na vege ndi sa di studio umbo di poster beat vha ḓo pfa matshelo ndi tshi ri ndi khou ḓa thinga iṅwali u ḓo sokusuka ḓa vha mic hapa phanḓanga mafhungo a ḓo to ḓa havha na situation ya musi arali vho ndo ṱangana zwiṅwe zwithu zwine nda khou zwi vhona ndi hafho hune nda thoma u ṅwala hone fhasi mara ndi a zwi ḓivha zuri nda zwi ṅwala ndi tea u zwi ṅwala fhedzi uri ndi to zwi vhea muhumbuloni fhedzi ngori ndi tshi swika studio nga dovha a tshintsha zwinzhi zwi khou ganama vhutshilo vhu khou ganama nga hetsho tshifhinga kana no ḓi tou vhona ha muṅwe vho hu tshi khou ganama zwa nga zwi lugi ndi nga i fhindula nga luvhili fhedzi ya nyimele heiḽani ndo vha ndi khayo nyana mara nda ndi seyo khayo havha na tshifhinga tsha luimbo lwa makhadzi lwa ganama zwa ṱumana hezwiḽa zwithu zwi tshi ṱumana ha vhona uri na luimbo lwa khakhathi lwa uri tshigalani manyelise tshi ḓo to luma gai gai hu no ṱongiswa ngauri zwa nga zwi lugi ndi khou ṱongeliwa havha na luimbo lwa shafulasi lori zwa nga zwi lugi ndi ḓo dzula ndi khombe vhathu vha dzi ḓivhe dze nyimbo ndi dzone dzo nṱuṱuwedzaho zwino nṋe nda thoma u sedza nyimele ye vha ya itea ndi khou i vhona na kha nṋe nyana ḽi ḓo fhindula ḽiṅwe fhungo iḽi zwino zwa ita uri holuya luimbo lu ḓe kha nṋe ngori na dzimbudziso dzo vha dzi khou ḓiḓa dzinzhi na wena ndi khou amba ndi tshi ri vho mudawo ndi shuma nawo vha vha khou ḓi mbudzisa uri ini u khou itea mini mara nda sokou tori hai zwi ḓo luga zwa nga zwi luge mara ndo dzone rali habe zwino zwi a bora nyana hezwi zwithu musi ṅwe ḓuvha nṋe ri tshi khou shuma ra ri dzhena kha topiki ya musi ri tshi khou amba vho mafhungo nga sa haya ini ni ḓo no sokou tou fhumula ngori a ni ḓivhi tshithu nga muṱa nda kona uri hai ndi ḓo zwi lugisa ndi hafho luimbo lwa thoma to mela tshoṱhe mara ndo ṱuṱuwedzwa nga zwithu zwinzhi zwo fhambananaho kha ri ḽise ri murahu ḽeḽo fhungo u vhone muthu ane na tshila naye ya zwa zwino ungari zwi khou vhonala zwi tshi nga zwi khou naka zwi gugana muruwa 0860002503 kha thoma ri fhire ngapha
mbili ṱhanu wa minete ndi bva kha vharepo malo zwine zwino sikala ḓo ri tshi khou amba na vhone vha tshi khou vhudzisa tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhudzisa namusi Rodigena na Rofhiwa Nethwadzi na vhone mutshilisi wa Phalaphala FM vho ṱanganedzeliwa vha tshipiḓa tsha nombeka mushumo vha songo ngori live kha Facebook, Twitter khathihi na YouTube vha ḓoḓa Phalaphala FM ri na misi yoṱhe na nga lavhelesa Rofhiwa riṋe sa vhaswa ndi khombo riṋe sa vhaswa na riṋe ri khou ḓipanga nga ngomu ngauri ri nga si tou amba nga havhaḽa vhaṅwe vhane vha khou ri vhona zwo zwino ra sa ḓidzhenise nga ngomu ra amba nga ṱhonifho i a konḓa nga maanḓa fhedzi kale wa u tshi nga amba nga vho makhadzi na vho malume wa vhona vhaswa vha musalauḽa vha tshi tou khuthala vha vha na ṱhonifho khulwanesa ndi khou ḓo ḓivha zwa uri inwi malume vho Daniel Size still date na seya vho tamba murole kha vhutshilwane hey ndi tshi swika hafha makhuwani thongo swikela kha khotsi yanga ndo swikela ha malume anga nda dzula muḓini wa malume anga ndi khou ḽa zwiḽiwa zwa malume anga ndi khou ḽa vhuswa ha malume anga tshiṅwe na tshiṅwe ndi khou tshi itelwa nga malume anga nga nnḓa ha tshikolo ngori khotsi yanga vha khou ndzhenisa khamusi zwa zwi khou bva khori khotsi yanga vha tshi dzula hone ho vha hu si tovha fhethu huhulwane mara malume anga ndi vhone ngo itisa uri na mudzimu ndi mufunese nga maanḓa muthu a sa yi kerekeni hafho ni khou nyanga u tolwa navho mara arali ni khou nyanga uri malume anga vha mpfune ni nga ita zwoṱhe na khakha zwoṱhe na fino sema na nnḓa mara nga sonda na vuwa na ya kerekeni havhaḽa muthu no vha wina vho nṱanganedza thungo vha nda vhona hu tshi nga ndi khou tshila na vhazwala vhanga ngeni nṋe zwa zwi tshi vhonala zwi tshi nga thi ṅwana wange muḓini ndi khona iṅwe tshifhinga uri ndavha ndi tshi nga wana zwinzhi zwo nga zwifhira zwa vhazwala vhanga a ti ḓivhi na zori ndi amba uri mini nga havhaḽa muthu mara vho ita uri ndi ḓi wane ndi so zwino ndi Rofhiwa havhaḽa muthu vho dzhenelela nga maanḓa ndi tshifhinga tsho rembe na vhone mutshilisi wa Phalaphala FM ri pfhe kha vhone zwa uri mbuso dzine vha vha nadzo ndi dzifhio vha songo tshuwa tshithu vhone vha songo vhuya vha vhona a tshi nga hafhaḽani kha Facebook u tou nga ri khou vha tshuwisanyana vha pfha nga ri vha khou tshuwa u ḓo fhindula tshiṅwe na tshiṅwe tshine vhone vha khou ṱoḓa u ḓivha kha ri pfhe Phalaphala 086 zwa zwino ngauri ini no thusiwa nga vhathu vhanzhi nga urali hu na muṅwe muthu muṱuku vhona ane na khou ri hoyu na nṋe vho ndi khou mu kutela ndi khou pfukisela vho zwe nṋe na nṋe vho nda thusiwa huna vhathu vhanzhi vhane vha nkhumbela dzi collab uri ndi khumbela at least ni booster kana kha nyimbo dza vho riṋe dzi vhe right athi haneli muthu ndari ndi khou vha vhalai ndi ḓo vhala nda sia muṅwe mara ndi vhathu vhanzhi athi thu vha nda hanela muthu a tshi khou ḓo ita collab na nṋe ndi vhathu vhanzhi nga maanḓa I think na last week ndi Venḓa huna muṅwe ndi khou thusa ita uri maṅwe na madzina ndi a hangwa ndi soko to pfesesa uri ndi zwi ite ndi khou zwi itela muthu muṅwe na muṅwe ngori na nṋe ndo iteliwa vho zwiṅwe zwithu ndi khou amba uri nṋe na miṅwaha mivhili ndi tshi khou imba mara nda vha vhudza uri vho Ramagweja ndo no imba navho Shaflas wa to mpfonela ridani na luimbo lwa khakhathi ndi zwa zwino ndi busy nga luimbo lwo itelwa vho Dr. Colbert Mkweo so ndi vhaṅwe vhathu vhane ndi tshi swika vha nkuvhatedza so thi vhoni uri nṋe tea u kuvhatedza vhaṱuku kha nṋe so muthu muṅwe na muṅwe ndi pfa zwo leluwa kha nṋe uri ndi zwi ite ngori hei mpho ndi fhiwa nga mudzimu ende naho nda zwi ita ndi khou zwi itela muṅwe muthu a i nga dzhiwi nga muthu ndi tea u zwi ita ndi tshi zwi ḓivha uri mudzimu vho mpha uri i ite zwiṅwe zwithu kha vhaṅwe vhathu dziṅwe dza khaedu dzine na ṱangana nadzo sa ramuzika ndi dzifhio ndi u sasaladziwa ni sina tshifhinga nda sa khou uri zwa zwino athiho ndi ḓo kona u vhone lini a sa khou pfha uri khamusi ni khou mutongela ende zwi khou amba uri thi zwino nṋe ndo ima vho ndo rali ndi a vhona zwiṅwe zwine zwa zwi khou nṱoḓa vho phanḓanga kana hu tshikolo kana hu muṱa hayani a wana uri u khou nṱoḓa nga tshifhinga tshine nga tshifhinga athiho kana a sa khou uri ndi khou nṱoḓa gigini Venḓa ndi khou uri ni vhuye nda ri a thi tou vha na tshelede nda nga ṋamela anga uri vho vha khou nṱoḓa vhugigi ndi vha khou yanga thuso yanga kha vha mphe tshelede ndi ṋamele ndi vhuya hayani wa pfha tshi ri thina ni tshi vho tshaya zwi vhonga ani tshili zwavhuḓi ndi hafho hone havho ni amba nga nḓila ine isi yavhuḓi mara nga uri muthu ndi muthu ndi a zwi pfesesa uri zwa itea musi namba fhungo ḽa masheleni ndi khou zhumbula uri mulovha hei mbuso yo swika mulovha kha ḓiresi ya mulaudzi PRSBC.co.za ndi mbuso ino khou bva kha Lufuno Tshifhango ari ndi khou vhusa nyimele dza u bukiwa uri musi ni tshi bukiwa ni songo ṋewa deposit zwi ni fara hani Nethwadzi zwi ita uri tshiṅwe tshifhinga ndi sokou tou vha na u tshuwa uri zwi ḓo itea
nari nichisvika na wana gig yone isiho nonotakuwa ni kubva makuwani asi kufi gig imavhete izvo zvithu zviva zviproblem ende nawana muthu one nichimufonera nawana asi chel ufanana nga December ndovuya ndavidzwa pfuna party tingambi petu ngori muthu one angadzizvumbura furo tingomufaravo zvavhuḓi mara ndichimufonera osala ḓuvha ḽithihi oḽa muthu asi chafara founu ndobva ndi fhano like nduri nda ndi na dziṅwe gigi dzine dzadzo badela zwa zwi tshi ita uri at least ndi si tshavha ndo luzavho something kha nṋe ngeno 086 0002503 phala lokobela ndi kho ḓuri humele murahu kha fhungo elo la musi ni tshi khou vhidziwa fhethu kha musi hu sina zwiṅwe zwiṱukuṱuku zwe vha zwi bvisa vhewe ni shuma nga nḓila ḓe a huna mafhungo a dzi contract a huna mafhungo opfi musi muthu a sathu ni buka u funa zwine a fanela u thoma zwi saina a huna opfi muthu u funa u thoma bvisa tshelede ngapa ni sathu takuwa zwi bva kha fhethu arali ndi tshi khou tou zhumbula zwavhuḓi dzivhegeni dza murahu arali vha khou humbula 60th birthday ya TVET college nda performa haningei before nichiya I think a week before vha vononipa deposit mara huṅwe asi kupfi ni khou performa thaveni chirungoma ni nga pfa muthu a tshiri mara asi zwone zwine ra khou funa u funḓedza vhathu zwone ndi zwone zwine ngauri ndi vhona ungari ndi zwone zwine tshiṅwe tshifhinga zwa ita uri humbo ḓi vha na u pfi havha ndi vhaimbi vha makhuwani havha ndi vhaimbi vha venḓa nga nṱhani uri vha makhuwani musi vha tshi swika vha ḓo ni vhudza uri ri khou ṱoḓa hezwi na hezwi uri ri kone u swika ndi zwone a ni vhona ungari tsho swika tshifhinga tsho ri shandule nḓowetshumo ya muzika ndi vhona ungari zwi tou vha nga heneyo nḓila cause u sokou takuwa wa ya fhethu u sa ḓivhi zwine wa ḓo ṱangana zwo phanḓa it's a problem ndi vhona uri vhaimbi vhanzhi vha khou shaya zwino a vha na tshithu nga nṱhani ya uri vha sokou tou ḓi takutshela kana vha ita zwine vha khou ita zwone vha tshi tonga vha khou ita charity a thi khou wana charity ya itiwa a thi khou wana muthu wa ita zwithu ngori u khou tou zwi funa zwe mbiluni yaho mara vhaṅwe vhaimbi ri vha ri na miṱa ri vha ri khou tou sapota vhathu ri vha ro litsha zwiṅwe zwithu arali ri tshi shuma ngauri no shuma maḓuvha nga na mushumoni arali no ḓi ḽo ḓuvha no ḽi lova maḓuvha na vha khou fhungudzea zwine zwa amba uri ni tea u vha no fara something 086 0002503 nṋe ndi pfana malofha nga tshi khou vhila musi ndi tshi amba ngeli fhungo ngauri ndi vhona ungari hayani ndene hune vha fanela uri vheya phanḓa vha sathu vhuya vhaṅwe vhathu fhedzi ndi luambo kana ndi nga uri ndi mafhungo ane ndi kale ri dzulelo a amba tshifhinga tshoṱhe uri na riṋe vho sa vhathu vha hayani kana vhaimbi vha hayani kha vha dzhieliwe nṱha fana musi tshi dzhieliwa vhaṅwe vhathu nṱha fhedzi na vheiwe sa vhaimbi ndi vhona ungari hu na zwine na vheiwe na fanela u zwi ita ni fanela u ima ya vheiwe ndima uri havhaḽa vhathu navho vha kone u thoma u ṱhonifha ndi vhona uri tsho thoma iwe muṋe ḓiṱhonifha na brand yau muthu vha tshiṅwe tshifhinga ni tea u ḓiṱhonifha na vhathu vha ḓo ni ṱhonifha ndi uri na ḓi dzhiela fhasi vha tou ḓi ni dzhiela fhasi na lala fhasi vha tou ḓi ni kana ende but nga nṱha ha hezwo a ni tea u ṱonga ende u sa ṱonga ndi musi ndi khou vhudza muthu ngoho not in a harsh way to zwi amba zwa muthu uri nṋe ndi khou vha uri mara kha zwiḓivha ndi mushumoni ndi shuma vho zwezwi so hezwi zwithu zwi na khakhathi khulu nga maanḓa tshiṅwe tshifhinga ni nga wana uri vhathu vha khou ni dzhia nga nḓila ine muṋe na ḓi dzhia ngayo mara na to mu ḓi dzhia sa uri okay ndi nṋe Nethwadzi Rofhiwa thi khou tea u ṱongela vhathu mara ndi a ḓivha zwine nda khou zwi ita zwone zwo kho amba uri na music une nda khou ita kha u ṱhonifhee ndi hafho na zwi pfha uri o munna a tshi ḓa afha a khou ḓo tamba u khou ḓo imba zwithu zwine vhaṅwe vha ḓo sala vha right ngazwo 086 0002503 phala lokobela phala ndi khou vhudza upfi vha hone mutshilisi wa Phalaphala FM thi khou ḓivha uri zwi khou tou bva ngeno kha nṋe na fhedzi thi khou vha pfana luthihi phala Rofhiwa nṋe musi ndi tshi thoma ni ḓivha ndo thoma ni ḓivha kha vhudavhidzani ha thekhinolodzhi ndo thoma ni vhona kha TikTok ndi khou ḓo ḓivha zwori vhudavhidzani ha thekhinolodzhi kana zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi thusa nga nḓila ḓe kha muimbi ngauri vha hone vhaimbi vha shoyani vhane vha vha uri havhana na akhaunthu ya TikTok hana na akhaunthu ya Facebook hana na akhaunthu ya Twitter na tshithu na tshithihi fhedzi u sokou ḓivhudza uri nṋe ndi ḓo tou beba muzika wanga nda u rengisa musi ndi tshi swika ngei Ṱhohoyanḓou kana musi ndi tshi swika Siloam taxi rank social media i right bad
tshiṅwe tshifhinga ya dovha ya si vhe right zwi nga bva khori vha khou i shumisisa hani. Nṋe ndi tshi thoma zwithu zwanga ndo zwi thoma kha TikTok kana zwo ndo amba branded ndo zwi thoma kha TikTok ndi khou sokou ita zwi video ndi tshi ita vhathu vha ri muthu kana uyu noni ungari una zwiṅwe zwithu ndi khamba lwa luimbo lwa zwanga zwi ligi ndi tshi thoma ndi tshi lu ita ndo vhusa kha vhathu uri ndi lu bvisena. I think unga vha na vhathu vho no swika abanji nga maanḓa vha ri hey hezwo zwithu zwi khou tea u itiwa ngo ṱavhanya. Zwi bva kuri ni khou i shumisisa hani ni khou amba mafhungo ane vhathu vha khou pfana ndi afho na ḓo vhona uri ni na vhatevheli khayo ni songo i misuse ni songo i shumisa nga nḓila ine ya vho ḓo sia vhathu vha tshi vhona ni tshi nga ni muthu muṅwewo. Mara social media ya thusa nga maanḓa arali ni khou i shumisa zwine na khou i shumisa zwine fhedzi zwi amba zwori zwileludzi zwa vhudavhidzani ini zwo no ni vhuyedza zwavhuḓi vhuḓi nga maanḓa. kha dovha hafhu ri lingedze mthetshelesi wa Phalaphala FM Lokovhela 0860025003 ndi afho ni mthetshelesi wa Phalaphala FM ra khou dzhia mbudziso dzavho Phalaphala Lokovhela ndi yone ndi nga musa ndingene ngomba nanyi na Vhalelu kha family brand Vhalelu Rofhiwa ndi khou vhudzisa fama kha Simunene una single ngana dzine vha nadzo na single 6 Vhalelu yo fhelela ndi ene yo mbudziso yote ndi khou livhuwa nga maanḓa kha ri pfhe muṅwe khoyu Phalaphala ndaduna Lokovhela ndi khomba nanyi uri mina ndi vhona kwa mikapa shawelo khoyu mudzula tsini wavho nda ya ndi khona do tamo vhudzisa mani una vhavho Gora Nethwadzi vhane vha dzhena bandi kha zwa mitambo ndi mini yawo no muthu nda Gora Nethwadzi ndi khotsikwene wanga ndo to mama Vasilo wa khotsi yanga. Okay kha ri pfhe muṅwe mthetshelesi Phalaphala Lokovhela msi ndi khomba nanyi ni kwamba na mlalo peace wako kuva tengena mtano choga khoyu Rofhiwa okay Rofhiwa ndo mvutsa mafhungo atevhelaho uri ono ḓuvha navho aku rambiwavho kha nga maṅwe a mashango hanefha amandedzani uri a ḓe vha muvhusavho nga dzinyimbo dzavho dzine dza vhathu vha muṱoli wa vhuduri arali naho ono vhidziwa ono ya gana kha mashango a fhano Afrika. ndi khou livhuwa nga maanḓa vha ḓo thetshelesa radio tshere ndanda hai thi thu vhuya nda ḓiwana ndo bva nnḓa South Africa ndo ḓiwana ndi khou imba vhane fhedzi thi thu bvaho mara u bva ndi a zwi funa. ndi lifhio shango line na nga to takalela uri hafha nda to swika ndi ḓo zwi pfa zwo ri ndo swikelela miloro yanga ndi khou imba nda to ya Zimbabwe nda swika nda imba reggae nda vhuya nda ya Botswana na musi ndi sa khou imba ndo sokou to dzula ndi khou vhona shango ḽa Botswana fhedzi ndi right ndi khou vhona mulaedza no khou bva kha Mbedzi a vha Farai France Mohashi a ri ndi u bva Tshiṱaba Sambandou Tshimambere a ri roṱhe Miss P mbusi yanga ndi ya uri kha muyeni wawe Miss P vha u khou ita mini hoyu Rofhiwa kha u ita uri kha musi a ṱuṱuwedze vhaswa uri vha fune muzika wa Tshivenḓa ni sedze uri muzika wawe u vha u tshi khou tevhelwa nga maanḓa nga vhaswa. Tshine nda nga thoma amba ngatsho ndi uri ndi imbesa nga Tshivenḓa ende nda imbesa milaedza ine ya vha khou laya vhaswa vha khou gonyaho vha khou aluwaho ende zwiṅwe ndi uri arali nda wana muswa a khou thoma zwithu ndi ya ima tsini naye nda muṱuṱuwedza uri zwi ite ende ri imbese nga Tshivenḓa mara ti khou ri dziṅwe nyambo ni songo imbavho ngadzo mara ri imbesevho nga Tshivenḓa u itela uri luambo lwa Tshivenḓa lu songo fa lu dzule lu hone. Mthetshelesi wa Phalaphala FM a zwi gumi hafha fhedzi nṋe na Rofhiwa ri nga sokou dzula hafha ra vha ri tshi khou amba tshi ḓo swika tshifhinga tshine musi no mbekanyamushumo tshi swika magumoni a ḓo takutshedza a ri ṋekedza muzika wawe kha vhane vho ri a vha muḓibi kana vhathu mupfa a tshimbai vha ḓo mupfa fhano kha Phalaphala FM kha ri thome ri nwa maḓi musi ri tshi vhuya ri vha tshi isa phanḓa na u lavhelesa milaedza yavho khathihi no dzhia ṱhingo dzavho kha 086 000 2503.
Rodigena mtichirizi wa Parapara FM na Rofhiwa Nethwadzi na musi ngalaburaru kambega mshumo ya Rodigena bana Miss P unena bone botanganizo robe chipida chanobega mshumo kama chimbirebe rutarera ka Facebook barutarere ka YouTube boto da Parapara FM renano misiote bala bane bata moto amba naye kaba shimse 086 Parapara Rofhiwa musiri kwamba nga mafungu orino vya na imbanga mandesa gospel rina mutu hapa ai Auna mutu rich kwamba mafungu orino vya na imba loko vera ndio ndingabusa ninge urini ko Rofhiwa enda kuri wanga manda ndikuri wese wamandiko fanga rengo atimpi data kambinga zuko dawo eli lo mara mchirizi wa Parapara FM uru ziko gana muruwa zinezo amburi zimbirani ziko ya honi Rofhiwa chumwe chipinga sa mutane abakayenze uchuwe ine nandenda bakayo azunguriri uruto diseze umune uriyano ya ndikushuma ziko ya honi ndira ikobona ro ndiko yaga ine nichi diseze kana ditecheresa kana na dibuza ini mune na ditutuweze uri hai ndonomfuka suzunjinga manda kana nisikopfonga ri ati Twitter na chitu mani musi vatu vachinibuza zori nikoshuma zvabudinga manda nisikopfonga ri noamba zvakuma vatonga vakwamba zvakuma mani hey na elopungu lone neti do dibudza lone lauri ungari ndiko honest zvine nda dibudza zvine zvauri ndi hanefo one ndakutoyo vahona fedzi hai zvauri zvine ndakuita zvine ndizvone ndizvibona kana ndizvipfanga respondini yave kubva kavatu mara zvasanchinche uri ndidzive ndiyanefana nenda vahone mututo aruwa ti mara atikotiyo aruwa ndadzifira kanditenda uri bibili iyamba kana gerekeni kana mudzimu kana zvino zvine vatu vazvayambisa zvone vamba uri ane aditukupadza udohudzwa ndo arali nne ndadivudza uri nendikona ngamanda ndiyaimba ende ndichimba zvaite anikufara yone asi mapungo otori nichikutodibudza uri ndiyakona ngamanda ndikwambizwa ngauri chimwe chipinga upi arali wapedzesa chipinga chinji usikosikofonga ri aukuita chitu usa aweli walaveresa zvine wonozviita kana ndira kana rwendo rune wono ruchimbirai zvaunyamisa mara ara waita uchiima walaveresa re ya huna ndira pepetu zvikobonera zvinoenda kuita zvone ngoti chimwe chipinga niyafanira kuti tutuwedza ini munesa mutu okay ndizo ndira kane ikobona ndizvina zvendaita norwimbo rwegospel rwori mbopodzo voporowa ndorudo ndaruchincha ndarubvisana pakarenge rudo rukalbamu iteverawo rupfi hei nimuroyi nisongorova shira nini rarame uri nikona uvona ndichibverera ruono rorwimbo zvino ndiyazviona uri zvori zvikuvhurera ndiyapenda ndikonitodawane dzura ndichisedza murauni ndiakonezviona uri asi Nethwadzi wamahola unovana zvimwe zvitu ndikwamborudiwana ndodzura hapa zvine hezvi azvitoapulayiwa izvi zvorumendide apa zvokamuri vavosedza mishumo ende anitosvikana ri enda nne vatosedza vone vane vavona uri ngarizvofanira uri zvivenge nendivi so ndiakonozviona ndodzura uri hai namusero ndina mumburo wogiva pai ezvi musingova ndazviita nadhuva ubva kanyimbo dzinotonga hazvirugisi sokoganamba hazvikochimbira muzvarano nekavampe muzvara ridzuzanye utopfani chiri muzvika wa gospel zvipfana svinga zvikurenyana dzoni rupa chorus yarumwe rwa nyimbo dzanu dzine nodzimba dza gospel tidizo ndimbo rikuyangore nyimbo rumwe naru tikongoza munyangojiya palaka okay unarimbo ndaruchincha rwa Joy celebration rwauri nyavuma
tanga Tshivenḓa uri moya wanga uyatenda uri iwe Yeso ndi iwe Ramanda othe ndiyatenda ushumela iwe ndiulise dzina lau yane atendo uri vhaṅwe vho ṋewa thi mudzimu vha nga si rifhe zwoṱhe vho mikovhe ya tshilidzi ya fhambana nne zwino ha tou pfhi kha ndi mbea pati ni nga lila ndi khou vhona mbudziso ino khou bva kha Netshila Phala Morris wa Lisanda 1 ari ndo bva Makhuvha kusini kwa Gumbu ari roṱhe mbudziso yanga kha Nethwadzi ndi ya uri ndi muimbi mufhio ane anga ri hoyu nda nga ḓi wana ndi tshi khou imba na ye ndi nga vha ndo swikelela hune nda khou ṱoḓa u vha hone ri na misi yoṱhe zwi nga bva kha uri ndi Afrika Tshipembe kana ndi ndani mara kha musi kha ri lavhelese hoṱhe fhano kha ḽa Afrika Tshipembe na nnḓa nda tou ndi tshi bvela nnḓa ndi tshi ya Ngeseli nda ḓi wana ndi na muthihi wa vhaḽa vhathanga vha ha Mali muthihi fhedzi just a collabo navho ndi nga pfa ndi right badi hafha Afrika Tshipembe ndi na vhathu vhane nda nga vha vhala nda sa vha vhalavho vhaṅwe ndo tou vha hangwa mara hu na muthu no pfi Ramsey hola munna ndi kale ndi khou mu khokhonyela ndi na vhuṱanzi uri ḽiṅwe ḓuvha u ḓo zwi vhona amba naye hanefha double R muvhudzeni hafha ḽiṅwe ḓuvha ni zwi vhone kana ni zwi pfhe uri ndi khou ṱoḓa u shuma na ini mara ndi na vhutendo uri zwi ḓo shumela na ini zwi nga si dzhie miṅwaha mivhili ndi songo featurana na Makhadzi hezwo zwi nga itea hezwo u ḓo imba na nne a si khou funa u ḓo kombetshedzea ngauri zwi ḓo vha zwi khou mu kombetshedza ndi ḓo zwi vhea na thabeloni hezwo ndi uri ndi Ramsey ndi Makhadzi and then Magonye ndo ni imba navho na Dr. Colbert Mukwevho hava vhathu nda imba navho vhathu vhaṅwe vha ḓo tevhela tshine so Phalaphala FM kezo tshine nda khou takalela tsho ndi tshori navho vhane na khou funa u vha ṋea mulaedza no namba na vhavhudza zwi amba zwori kha ri soko lavhelela uri vhege i sathu fhela vha ḓa vha tshi vho amba maṅwe vho ri hayi ndo pfha mulaedza kha ino mbekanyamushumo ri a dzula kha tshithu tshi no fhisa ra dzula kha tshithu tshi no fhisa a u no hana ni fhindula mbudziso dzoṱhe ahuna problem ndo dzi fhindula dzoṱhe ndo fhindula abe vhadau vha hone hafha mutshilisi wa Phalaphala FM ndi ri vha tou sedza vha tou ri eya ni ḓo zwi fhindula musi ri tshi khou ri ṱangana zwithu zwinzhi zwo fhambanaho ino vhe na vha kha conference call na muṅwe muthu ni tshi khou sengisiwa kana vho khou sengisiwa muṅwe kana vho khou ambiwa na nyi ni nga ḓi zwi humbula na vha ngo sengela mini zwavhuḓi nda ndi khou tshita ha vhadzana vhavhili vhoṱhe ndi vha kereka tshigubu zwino ho muṅwe na ndo muvhudza uri athi ndi ngoho ndi khou amba ngoho tovha ndi nga ambi madzina athi mara arali vha khou thetshelesa vha a ḓi ḓivha hoyu muṅwe a mpfonela a ri ene u kha ḓi pfana na mugedena ndo ri hoi nne thi muthu thi muḓivhi no muthu ndi kale ndi tshi tamba naye a thi zwiḓivhi hezwi zwithu a ri eyana nda ri ndi sa ḓorobani hola we a vha khou tshilelwa a ri ene Rofhiwa u khou amba ngona nda mbo ḓi tou ḓiropa foni yanga nda ntsha simu khadi nda ntsha betiri nda tou ilaṱa nda ri tsha nyango dovha nda funga foni ende ndi zwakale mara na musi hayi ndi maitele a kale ndi tshila tshifhinga ndi kha no laṱa maitele a kale ndi kha stage okay zwi amba zwori hoyu ane a vha hone a songo tshiwa tshithu hayi kha tou fara dzikhwaṱhisi kha tou fara dzikhwaṱhisi ndi ḽa zwine ya pfhi arali vha khou ṱoḓa u funiwa na vhone kha vha funee zwi khou amba uri arali a sa khou ṱoḓa u ṱangana na milingo a songo dzhena milingoni nṋe ndi ngazwo ndo ḓibvisa kha mafhungo a mdzholo mutshilisi wa Phalaphala FM ndi khou shavha mafhungo ono tonga haya ini ni mufuni mutekedzi wa Kaizer Chiefs vhathu vha ri a sa zwone kha ṱuwe ini ni ri mini nga ḽo fhungo a sa zwone a songo ṱuwa a sa zwone kha rengeliwe vhatambi arali vhathu vha Kaizer Chiefs management u sina tshelede kha wambe vhaṱaleli vha Chiefs vha swika 5 million man rancha randa kana rancha 5 randa recently kha account ya Chiefs rengeliwe vhatambi vhane ra khou vha ṱoḓa
asazone tiko tobona na problem endasi ifuna nga asazone ka ndi ziyambi utongo to bana batambi basandane nabo ende rine batambi bangwe bari ko batodo ri kaba jenise mara tongo ri ari sirine rino selector kaba murengele batambi basina chelede kaba ambe ri doncha 500 hela chede arari batambi batale batska 5 million ti chede yasuka 20 million ri yakono renga batambi bararu bana bayo la chelede ngori chisi tonga ifunu chelede arali vangamuvona ti ngandiri nakotaluchezve heli pungo utovona na zori zvakuma kuma ndimufundi mutikedzi mulwanesa wa Kaizer Chiefs nditamudiva zori arali yava yoliwa nipfa vutungu vungapani futi ndi stadium ndiva ndotomeka sure ndodzula kulenyana ngauri zvingakadhiti andatonyanga ujena arali mutambi asikotambisa zvone ati fareye zvavudi ndichirizo parapara FM na spinga yambodireta yamalo minete ndiri vakauraya vutahe captain muriprega pamusiri chivuya Rofhiwa wata kuchecha ambo the perform. I want to assure the women and the children of South Africa that our criminal justice system will remain focused on gender-based violence cases and that we can expect more arrests and more prosecutions against perpetrators to follow. The perpetrators of violence against women and children must receive sentences that are fit for the horrific crimes that they commit. Kariro na zvito zvautambudzwa hamutu mumwe na mumwe. Parapara FM. Roimaima ragoba umwe rabudzisa uri ungapi hei habvoka yakaya risinete rapedza romuwana ritovarisa divi uri zvawe zvikadisokogana mana rikochota chirenjeni pasi yapa musanda votombo alifemi nandipfivokombo alifemi kufemamuka ndotika Miss P udigeta na Rofhiwa Nethwadzi Rodigena ngalavuraru lalavufumisume chilunthule aorevu malo swika aorevu tayi madekwana kha Phalaphala FM kharidive uri ringa vulunga hani mudagasi na zwivaswa musi ri chivilisa madingaketele ya mudagasi kharivilise nga chikalo chine ra toda uchishumisa ri dzula ro bvala voti la friji na u tsima zwishumiso zwa mudagasi musi ri sa khou zwishumisa u itela u vhulunga mudagasi ri hwale mihwalo yo linganelaho moḓoroni u itela u vhulunga zwivaswa musi ri tshi dudedza moḓoro ri songo u dudedza tshifhinga tshilapfu kha ri tshimbile nga vhuendi ha nnyi na nnyi hune zwa konadzea Phalaphala FM Phalaphala FM rinanu misi yote ndimboditomo ima Ekezo msina sa Phalaphala FM atambeke msumeshu ya Rodigena suka magumani ngautolani ndikulipwa mchimone mwa opo speed asinambeke msumo Nendiko sendela kule zino ambodijena fasi Rofhiwa Nethwadzi anakorinea muzika wao arikanzonga muzika wao Uvaka Jones na chipisa Mr. Lava na Miss P Habe madekwa na budi Bajenda
Yeah.